gaztiak, hementxe, Gary Infernu, beste zombien bideo batekin. Eta kaso honetan, World at Warreko The Riseko mapan gaude. Eta izena du partida honek Road to Record. Badakizue, aurreko batean, Iepa zombi lortu nuela munduko top 5ean jartzea, berrokeko mapan. Eta honeko segarren postura jetxi naute, batek pasa egin bait dit. Baina, bueno, ez teko redituko, eta jungo, no? Rekorre bine baino pixa taratzetekan, The Riseko mapan taribiliko gara. Ándele, a ver se jora. Aha, zaska. Oh yeah, babi. Irulau. Aspaldi, bideo bat dio gabe ditxon, bueno, es que lanakin da hostia, pues... Toma la chus. Ba, posible izaten da nahitia, eta hoxe. A ver, cronometroa jartzea zutete. A ver, señor. Venga usted para acá. Vale, bigarrengo rondan. Egia esan behar dut oso pozik nago nire kanalaren egoerarekin, zeren eta lehenengo urtea eta hilabete bat edo bi pasada da dagoeneko. Eta, bueno, aktibidadea ez da munduko beste zer, 52 suskriptore o lako xose. Baina, divertido egiten da, zuekin harremana izatea, baten bat Minecrafteko Daniel Rufo eta besten bat, nesoengo batuko, zerintzen ez batia, hori, Minecrafteko bideo guztietan zerbait jartzen didala, nola egiten dire gauzak eta hori eskatzeko da. Zombitan ez horren beste, ez dio beste inor ni bezai frikila emateiken ez, baina bueno, itaneako zek, no? Ándele. Ojo, munición máxima. Oh yeah. A ver, reiniciar, comenzar, aquí. Punto egiteekin portatia. Eta bai, izue... Hola. Zate, hemen zombiak osteatzeko mateizkila, baino... Impresionante. A ver, zombies. Come here. Ahí va. Beste baten bat por ahí. A ver, va. A ver, nuntzio, bai, hemen. Bai, izue, World at Warreko berezitasuna edo zombiek biltzea pixka bat saiagoa eskain ezinezkoa dela, orduan trampak eta erabiltzea oso komendagarri izaten da, baina estrategia hemen ez dakit. Proa egin ditut estrategia ezberdinak ibiltziana eta hostia, baina ez nahi guztua heldu. Orduan, bosari. Epa. Toma! Horre, buru arranka uset gutxinez. Disparo batekin! Venga. Ándele. Venga. A ver. Everybody thumbs up. Motherfuckers. Bizka peligrosuek. World at Warren. Akutsillatzia. Se komandazo batzuk. Iteizkik. Flipau itekela. Zatea, hemen zombiak ez dile euste, ez dile jotzen, eutzite, literalmente. A ver. Zombiak pixkat bilduko eskiu. Azkarrak akatuko eskiak. Vale. Tensión moment. Mai. Vale, uste azkarrak ja fulminatu izkiatela. Zabanik ebait, hor noen. Poto egin gati jau. Hortako, seketa! Iepa, mapanen berezitasuna. Bueno, World at Warreko mapetan handiena bera da. Gero sinonuma. Epa! Hemen zombiak 8 kilometrotatik palita atomate. Beraz, kontuz bildu behar dira. Kontuz eta tentuz. Dana batea. Venga. Kapun hori etorriko te... Puta madre. Hola. Qué fiestón.
BOOM! Eso siempre mola. Eta guai, ba, itxongo jau pixka bat zombiak atea arte, eta dermatantita pixka nitia zekaun. Importantiak eta... Andele! Iiha! Ai, mi derbilla fallatu jat! La carnicería de Dempsey está abierta. Vaya, qué tonto, hombre. Venga, la parra, hombre, ya. Césate ya, tío. O sea, zombiak paliza bate-batele, a la 3, 2, 1. Batxak. Batxak. Acojonauta de shock, colegas. Oh, viste biderbi bat. Vale, lase, me pillos. Lasai. Neko puntu bat eskatu ahingoz. Vale. Pixari xilin etxo, pero es que hemen Titanakin akabite. Hostia! Azkenak eta korrek hasi. Que liada, illa tira parda. Tranquilo, gane dispara. Joder, aquí son liada tiarau. Hau pare. Ufa, al tensión, Vale, electricidad hemen aktibau gallau. Titana erosio gallau, de tranquils. Vale, tranquilo. A la pistolita. Vale. Va. ¡Mierda! ¡No hay munición! Jesús, pesado. Ahí va. Neko bueltaman berrek hemen titela erosteko, que hemen diskutautazio, pizkat trolde, porque gero itezen, oza, hemen titela hemen zilteiz, Que constenak eta... ¡Me encanta el Juggernaut! El Juggernaute. Vale. Orduan, oain... Epotatzen baldin baiat, ez ekat, no? Oh, kasualidad, ya. Naitales. ¡Marchando, cura de zombie! Txagurrak. Vale, da... Oain, beste ronda pasago jau. Beste tu txagurrak. Bueno. Horrenengo 10 ronda kutxora me pasako ditugu. Piskarrepsenak gaur komplikaditek, Oire. Matanza, venga. Venga, zombies, venid aquí. Bueno, voy por allá. ¡Venga, atacadme! Hola, Resatan, amatic, ¡Comeos esos sacos de gusano! Para los cojones de que Resha. Putao. ¿No os enteráis o qué? ¡Zombies de mierda! Joder, tú. Atzitik inoraz etorriko. Problema mapa hontan behin irikita ziokela, liada, padre, bueno, vale. ¡Sí! Bueno, va. Hemen txutziko jau, zegoen, txaburrak etorreko ditu. Horrengo arte. Aio.